جنابان دانوچه رادیو دنگ گلدن با شیر و 25 آذر 2025 سشم لبروکسل ساعت 10 لامده 12 گدارن هجم نوچه اندنا و روژه ده پیشکش بکن دم آزادی ره بر راپویه روژه و پارلمنتو استرالیا بانگا دیروکی یا ره بر راپویه پارلمانتر پارتی کسکانا آوسترالیای کات فهرمان بانگا دیروکی یا ریبر پوسلاف کر او پیشکریا خوارا گهاند. کات فهرمان دا خافتن خواه پارلمانتوی ده وها گد. از لیور همو پیام نخوینم لیده بش داویا پیام ده جلاند بیجه از سلابین خواه جکسین که جیجیانا به هفر باور دکن او گهد دن بانگا مردشینم. لسر و دخیانی پک کجیرا گاند که به شرط آزادیا برزو جالان او آمادن درج چکان بردن و گاوین سیاسی باویجن. او دخیانی جه دولتین یک بوین امریکا حتی انگلیستان، فرانسا، المانیا، کاتالونیا، ایتالیا، سوید نتوین یک بوی و نتوی و یکتی اوروپا و لقادا ناف نتوی راستی پشکریه که مزن هاد. دخیانی برزو جالان جبو کرد و ترکین ده ترکیه ناسکرنا آشتی گاوکتی روکیه. و جبو جواکا کرد آل ایالتا نو سوت ویلز خودی گرینگی که مزنه ام داخواز آزادیا برز عبدالله جالان جه دولتا ترکیه دکن جبو پیواجوی آشتیا لترکیه و روجلاتا ناوین پیش بکه و ام پیشکریه ددن آزادیا گل کرد و بانگی ده نوروز استانبول ده بیانا ایراده ام بره راپورانه استانبول وک باجار هری مزن کردان یل ترکیه ناس کرن پشتی بانگار برا پوشی بال سر آمد استانبول بو استانبول دو جارک ده نشاندا کو او بره برا پوره کمیته آماده کارا نوروز جبو کمبون ساعت دهان بانک کرده بو لیکرد 2 ساعتان بریا و هرکین خدا نوروزه دماوینه ریبرا پو یه داویه لأکران هات نشاندان گرسه بجوشه که مزن درشمه بجی سروکا پو خیریان دما کو جدنگ ریبرا پو پایم کرتا نوروز هات خواندن گل به قیرین درشمهان دلسوزی خواه نشانده کردن استانبول مساج دا دسلاتاری و داخواست کرد که دمل دستگاوین شمبر باویجه گل لهمبری گوتنا شاردار انقره منصور یواش که جبو آلا کردستان یال نوروزا جزیره هات هلدان گوته بو خپال برسی وکه خورده سروک CHP özgür özel neşarma ku jiber gotinin Mansur Yavaş leburine bixwaze Kurdan İstanbul yanın zaman ku Kurd leşkeri kesininin evlu pişti rebere xwane u le irate xwe xwedî derdikevin li Hollandayê Newroz hat pîrozkirin bi hezaran Kurdistanî beşdarî pîrozbayiya Newrozê ya bi duruşmeya ji bo azadiyê Newroza civaka demokratîk hat li darxistin bûn. Di Newrozê de Zübeyir Aydar jê axaftinek kir. Newrozên bajarê Kurdistanê Newrozên ku niha îro li metropola hatin pîrozkirin cihê şanaziyê ne gelê Kurd bi hevraya birêxistina xwe li Tirkiye niha AKP rastî îktidara heye ji bo gelê Tirkiyeyê biye barekî eger tu li rengê Newrozê dinêrî tu li peyama seroka pî dinêrî ew peyama seranserê cihanê deng dayî tu dinêrî ew tiştê ku Şamê çêbî dinyayê deng dayî biharekî Kurda ye Kurd derbazê biharê bîne bihara Kurda bi xêr bê bi ser çawa bê carekî tu we hetiya silav dikin Newroz pîroz be pîroz be pîroz be Li Torontoyê Newroz bi coş hat pîrozkirin. Navenda civaka demokratîka Kurdiya bajarê Kanada Torontoyê Newroz pîroz kir. Pîrozbahî li salona dawetê hat pêkanîn û gelek siyasetmedar beşdarî pîrozbahiyê bûn. Di destpêkê de Feleknas Uca Akifî û got Kurd ku dêra cîhanê
کرد لکودر جهان دبن بلا ببن لدور ریبرتی دبن یک ev jî serkeftinê misoger dike. Pişre hişyar Özsoy axifî û balkşan servan kalan. Em jî gelê xwe esasiyên xwe û rêberê xwe bawer dikin. Yên hesabê Kurdan bikin wê bi ser bikevin. Yên ku hesabê Kurdan nekin mehkumî windakirinê ne. Parlamenterên Kanadayê jî diyar kirin ku bi hevgirtina gelan wê zilm têk biçe. Piştî axaftinan hunermend Rûken Newa, Hêzil, Mervan Tan, Hozan Dilovan û Koroya Zarokan strangotin. Pîrozbahî bi koma govendê ya jinan bidawî bû. Li Stenbol, Enqere û İzmîrê serokê baroyê yê berê Özkan Yücel jî di nav de 10 parêzer hatin mincavkirin. Navenda giştî ya Komeleya Hukuknasên ji bo azadiyê OHD bi daxuyaniyekê girtina parêzeran şermezar kir. Daxuyaniya OHD wiha ye. Li Stenbolê hêzên dewletê li hemberî sedan kesên ku li dijî operasyonên siyasî nerazîbûna xwe nîşan dane, serî li hêza zêde û îşkenceyê dide. û parêzer jî di nav de bi sedan kes bi awayekî derqanûnî hatine bincavkirin. OHD got ku serokê baroya İzmîrê yê berê Özkan Yücel jî di nav de li İzmîrê heft, li Stenbolê du û li Enqereyê jî parêzerek hatine bincavkirin. OHD daxwaz kir ku parêzer demildest werin berdan. Li Enqereyê çalakî dewam dikin. Çalakiyên şermizarkirinê yên piştî girtina İmamoğlu dest pê kirin bê navber berdewam dikin. Xelkê taxa blokên karkeran 100. yil bi armanca şermizarkirina girtina Ekrem İmamoğlu li taxê li hev kombûn û bi duruşmeyan meşiyan. Çalakeran bi duruşmeyên li dijî faşîzmê re li trafîkê girtin. Polîsan êriş birin ser çalakeran ku dixwestin ber bi xada tandoğanê ve bimeşin. Di encamê de gelek kes hatin bincavkirin. Gelek kes jî ji ber fîşekên plastîkên polîsan birîndar bûn û hatin bincavkirin. Li gelek zanîngehan boykot li Enqereyê êrişan jetperestî. Li Enqereyê xwendekarên zanîngeha teknîkê ya Rojlata Navîn ODTÜ, zanîngeha Enqerê, zanîngeha Bilkentê, zanîngeha Yıldırım Beyazıt, zanîngeha Hacettepe û zanîngeha Başkentê ders boykot kirin û meş li darxistin. Li ODTÜyê xwendekar heta ber bi rektoriyê meşiyan û çalakiya şermizarkirinê pêkanîn. Li kampusa Cebecî ya zanîngeha Enqereyê jî komek ji nijadperestan êriş birin ser xwendekaran ku daxuyaniya boykotê didan. Xwendekar pişre bi komî ji kampusê derketin û heta tandoğanê meşiyan. Li İzmîrê jî xwendekarên zanîngeha Egeyê li ber xwaringeha li kampusê bingehîn li hev kombûn û li ber bi qada şahî marasîmê ve meşiyan. Xwendekaran banga boykota akademîk kirin, piştî çalakiyê forumek hat li darxistin. Li Cizîrê jinek hat kuştin. Abdülkerim Elgün li gundê xirab reşkê yê navçeya Cizîr dijî û hevşîna xwe Nesibe Elgün 55 kuşt. Komên tenduristiyê yên ku çûne ciyê bû yerê diyar kirin ku Nesibe Elgün jiyana xwe ji dest daye. Cenazeyê Nesibe Elgün ji bo otopsiyê rakirin bi organa xweşxaneya Cizîrê. Serdozgeriya Komarê ya Cizîrê jî derbarê bû yerê de lêpirsîn da dest pê kirin. Çalakiyên li Belûcistanê didomin. Çalakiyên li navendên rêveberiya katê ya eyaleta Belûcistanê li dijî windakirinên bidarê zorê di 21 adarê de dest pê kirin. Ev çalakî li gelek navendan belav bûn. Hêzên evlekariyê jî êrişî gel kirin û gelek kesî birîndar kirin, bi dehan kesî girtin binçavan. Di nava sê rojan de li Belûcistanê herî kêm 200 çalakvanên Belûc hatin binçavkirin.
لغزای ده هفته که ده 730 کس مرن. پشتی آگربستا دو مهان ده 18 آدار ده ایرشین اسرائیل یل لسر غزای جاردن دست بکرن. وزارت تندرستی یا حکومت حماس یا لغزای روژا دوشنبه داخویانی دورا گاند که 18 آدار و 730 کس مرنه. هاتیار کرن که دنوا 24 ساعتین داوی ده 57 کس مرنه. لگوری داخویانی وزارت لغزای جهفت جوتمه 2023 و بگشتی 5.82 کس مرنه 113,408 کس چی بریندار بونه. اسرائیل به سیستماتیک جه باوریه یا استاتیستیکین وزارت لپرسندکه لبله نتوین یک بوی وان استاتیستیکان وکه جه باوریه قبول ناکه.